semangat rahmat menghamba kena pahala dalam dunia Nipak malamnya wahai tungku ocae bacamu lupa pura Penaikun Ramadan Mubarak Sabuh cae dari Culim Marjam Rap-rap hanam rumai baca cae gaya malamnya Karena guna penaikun mati lampu Upegah rap ikan Tambah kuda wayu itu kan Hanam rumai print, hanam rumai buka internet Assalamualaikum kaum sastrawan Inong anagam rakan musanja Ke bapak ibu tungkuan cubang Hana bedaan junpong juga Kapadu minggu buhu badon dan Bukan hai dan bosan ulun ya Sebab lun fikir tabe kerakan Jatna ruangan taban gehaya Keana muda nak kesempatan Maka lun tuan piuh si jena Tapi cek media geba sindiran Gekelun tuan pehbuk pelika Utuh ya Hingga sempat intan karangan Padahal gomnya roh jangan tapak Tapi malamnya kenona kajan Dak hana simpan karang lun puta Mekutunat de ulun berimpan Kadang barakan rasa jilupa Dalu kobati lun bikurakan Anggap tola lun bi martabak Ada lua kutru, ada mu pitang Jod urot imam sayap jikupra Bandung pujangga tapalun tuan Sigo balasan jara ulun gra Jinolon bala kisah menayang Alaikumussalam jawab serentak Di lengan gada Gaji ke udang Dosa Tuhan Allah kala Pulang bukannya tanya musajan Sambur Ramadan ngonate gala Tak istimewa nama kepunan Gekun bulannya Saumul Mubarak Nabi bersabda masa sabadan Khusus ke insan ke pulang lapak Fala geganda lama ibadatan Bek siakan ibu bapa Dan sama jamiah yang merah Ramadan Urung iman Bandung berkomfa Bulan yang berkah Serta rahmat dan maghfirah taulan Sajan gebuka Khusus ke hamba jumpa bulannya Urang iman sambutan mutlak Supaya takwa jumpa Tuhan Tak tuang balasan bagi yang hendak Dalam si bulan sabah malam Siribe bulan lubahnya laga Lailatul Qadar nama kepunan Dalam Al-Quran cuba buka Tron malaikat dengan izin Tuhan Tabu rahmatan An-Fajar nampak Soyang mutuwe lama ibadat dan ibadah malamnya Tatakun telah Cincin rampinung dicong ke tapang Rabbine kubang anu burwa Mari takamot mutajan-tajan Ngan hati lapang Cudbangan cungka Baculan bau buhu pisaban Walaupun rakan kun habalawa Tapi manfaat kadang nasajan Buket tatafam Bek salam simak Ulang bocanta ada setiawan Lawi nyojer prang
timba ngoncut kontes karangan jino gencatan bandua pihak kadang ngenek din pina sabojan pantun senderan sika dua kra dengan yang muda pina mutadam bude mainan jiut lam koda Oleh puasa tapuga teman Lia jabat tangan cai lom taksa Habam guna temata karang Ada alam wayang dakwah tapuja. Ya kamu kenal? Oh, walaupun haba gula-gula tapi tak itu kerak haba. Wahai saudara kesekuonan hana trong siwa kegura-gura lon timba gamnyan baik lon tuan kun tu kuca lon lage mengabang dai tolan yang pun padalan burung polapa kru Aceh TV nongon nagam Bandung karyawan sama serta kuce media saling khususan terjadi banyak cingke maksinya tengku samukti ngan Sofian Bandung pengarang coba ngancurka kusur kesemin sayang tanggapnya bersehat badan metemen sifat kelebay muda tan ketinggalan sebab tengkunya lepah lelawak lebay muda Pak berapa melawak mudah-mudahan Sule Marjan semin ka kulit betul tapi kalau kerja tapi jenis orang yang tahu rumah kamu kami mengelit nah di rumah banyak nah ni akan dia bawa terapi karena dia urak-urak abuku nah tinggal bujit mungkin dia grup belum tengok lagu udah bau Sadim dan mame kutidorakan cedun uronyan balun hantroja pengarang lain tan ketinggalan cai kapanyang nonorim mundada Ma'alun gade nake barakan kadang karangan ulun rucang kla nyepeng alun luaran dalam tamong dosa tak sama Bungong tapuna di dalam taman harum bebewan dengan semerbak mumada ana walentok karangan dengan wassalam jino kalunja hoya kuta raja 5 Juni 2015 wassalam cuk 5 rijana nyambuk karangan patalaga Modelon baca mukunong nangban Saboh karangan lupa talaga Nasala bacu diuran tuan Suwangi cubang kabacu nubuta Kemeng bobo irama memacam ragam Awate kutran laju kamuta Kibanta pugat Ebang lon sayang kamu no macam Nibak musanya